kugwate ugeni mutegeri wa Weru TV mubango nejo tujwa tucokanire kanyo ntuko ya narwa ngicokaire nkatho nyingi muno ntuba kwithiro gwatanirite na bautwe narwa twitegera giteo kana kwithiro wina giteo ni mantu cyari kutuga wina giteo mbuga ana kiri antu baba nene kiriana kana tuge mwekuru kiri mukuru kana mukuru kiri mwekuru wawe kwa mtu onanagia giteo atia mtu omba kuonania giteo atia kiri mtu rabuka mbuga mwekuru na mukuru omba kuonia mukuru ku giteo atia jara maingi tuthuganagia mwekuru no batikuonia mukuru giteo lakini mbona hinya mukuru na batikuonia mwekuru we giteo respect na ukionagia mukuru ku giteo no mwanka withiro wina mbi witumaira mantu jena giteo tugatonyera ndigi ntukingi gitagwa etiquette na gisonko kwithiro wina nthoni njega uthithia mantu kiuga wa mtu akiro no kwaga nthoni no kwaga giteo kiu no kuthithia mantu raja tibati kwa mbuga kiri mwakuru na mukuru mbakoni mukuru wa giteo ati ikumuturiria marutha iria akumunenkeria irio ikumwariria bwega aomba kuonia mukuru giteo ati twambiria au mukuru kuonia mukuru wa giteo ati kana mukuru kuonia mukuru wa giteo ati okay nie bongi goboro wa giteo kia mucie ni kia mithemba mengi muno nundu thiini wa nyomba maundu mengi muno maria mabati gukorwo makireta giteo kwi mutumia kana kwi mundu murume kindu kia mbere ta riu muthuri riria ukite nyomba ngiambiriria vai muthuri riria ukite nyomba nundu taru ukorwo ye mutumia ukienda muthuri yako vegiteo no anginya wambe mu vegiteo okorwo muthuri ukienda mutumia yako vegiteo no anginya wambe mu vendoi no anginya wambe mu vegiteo taru for example gwetu maundu turia tukoragwo twi nyomba ni tuni maundu tumoto nini muno na tumaundu hisi muno tondo wabata gukotheria riria urakinya nyomba no gukotheria kanyomba gaku gaikatheru wega na kure wauma ringi wauma naku na marato ukiotonyete nundu ni gwaku ni kuthambia wega riria mutumia waku akona undu uria no anginya nake a feel na gukundare kiundu gitai kiega na nginya wana gitio kiria arakuvete nigi kwamba giuke kinyiva nyive niko nienda kuonania ru ndu atu maundu ni twingi muno twi thiini wa nyomba riria wauka wona mucio ri utherete waruta turatu wega waruta tu socks wega wosa turatu waiga baria tubatie kuigwa ugitonya nyomba uguo nginya nawe ukaiguza mutumia ni arone nyayo mundu ucio ni aramba gitio kiria kibatie koguo rucia ka make sure athambitie akathambia nginya rungu rwa kabati na riria tukwariria gitio ni ndetaga nkona oja Mr. Njware ke kuga kwina njira nyingi muno umba kwaja na gitio nonto na ngerekano wamba kuretera muntu wamuretera nyani irio wamurugera bwega na ate kwira inyi bwega taigwa mukuru mwa athithirio uga tukuretera imwe kuru irio ntuko cionde mwakuru uga nkageria mwakuru mbonethirwa nkageria mukuru kwa mbonethirwa na uga no ibwega mantu athongi kaja thuki tukwembere amurugera kamuchere ga kathongi tukwejere aruga tonyama tukweitha tugere ndeta ngite nyaki atemanga nyaki gutemanga nyaki etere akarangira mukuru amwekera na gakima mukuru amuria na ate na arugera nyaki we kamethe na kaimbi urugete amuria wetho no athara na nyaki na tuirio toto thongi no tukureta ra ntiga go imbere ibwega amwira ntamenya ati nya kuga ibwega kwigitio ompeja kwa winya turi akuru kinya wona mwekuru athithi nya kago ginya ngu aura bwega mwira ai na tandona na ru nyanya ko ndongo mireka kuka na ikathongi kucokia nkatho na ira igwe kwitio kino mwake wekuru ekwawe na ndinya akeja kaigwa ntuko nginya kaura thongo menkuruki okay ni wego gumwauga no goro ama guti muntu tienda kuigwa agicokerwa nkatho to Lisbeth auga kana buri arutha bukioneka na aruthite wega indi ni wega muntu akaruthaga untu na nkorombega tu muntu wakwithirwo gacokerwa nkatho kana we kwira warutha wega ni we warutha nae umenye nae ni gagitao igagucokera na ana kamangi kana ana arume mangi twikumicini uguri kuri muntu wendete muno gukathirirwa yani kwikara ta ukiringaringagirwa rubibu tu encourage kana very good keep it up such that ende mwana no abegwe wega no gakirira gauntu kunkoroni muntu akwithirwa gauntu kau ende mwe kukira tikuga tintacokia nkatho kana kukira tikuga tintagutia ende mwana no ankire na kundani
na gikeno kibo no kuona maciaro ma gikeno kiu giakwa muthenya ungi atuge indi mwone kwira gwaka matenkatho na no ma wanani ni muntu mukomwe kanywa ni twise kwaria muno gucokaniria kanywa ni twise kwaria kari twise kwaria muno nikyo kwira gwa twaciarirwe twina ciugo muthenya umwe muntu muka kwira gwaragia ciugo cigana ni ngiri magana sam ni ngiri na muntu murume twaciugo nyingi koguo indi mwana atu yaka ni ngwitikira ni twaragia muno ugu na muntu akaria gukutara actually twiragwa twaragia Lucy mwanka inya thaa iria Adamu ugite kama mame no twaragia akurikia kura twiro ta thaa mugwanja twatigirwo tukiaragia na njoka kou turi antu ba kwaria turi antu bakwa ende gitio ni kiega ni para mbigusa ndi mwe bena kathina ni antu mangi megusa mena mitugo na unja kwa kumusi ni nama bora nduthagira bora muntu aruthagira muthuru wake amuruthagira na wendo na bora muntu aruthagira mwekuru aya amuruthagira na wendo endo kuri antu mari tumitugo tungi na anja ukariwa ya muntu unu na ati arutha for example gatugere thimo ino ni ciaukire mwe ngari ino ina antu wengi muno wikari twona baria thuba wano tugatwira ngari na baria stage na baria makutano tugakinya nkubu wokira gantu story ni tu alafu anotiaria na kabora bia inu ciari nyingi muno au kadeka mitugo ya unyamu katuge ndi mwana nyamu ni mbega ega nuntu ni wega muntu kwithagirwa ena mitugo na ni wega nuntu wina mitugo miega nukuonekania wina muntu niye nunio ninkiona muno awariria mantu inya jangari kwi mantu jankinya ntu bathagia nkarine kana kinya mbere yantu mbere mwingi chati kuona ni Anthony njega no ntuthaire ritire mbere mwingi no bati kumenya gukarania na antu no kamenya ote wenka no te njenu na kura antu bara bati kuthoro ikaranagia nabo na ora bati kuthoro ikaranagia nabo lakini thaire tweta mbere yantu kwi mantu jangi antu bathagia kethoro aria na kaburia tigo tumiria antu bangi no tukwenda kuigwa nteto irio kwejana iwi Anthony njega kumenya kulimit sauti eku kamenya bati ukinyaja Joe igwe nyate bati kuigwa ntoto chionde abati kuigwa kidogo iwe Anthony nje na kwina bantu jangi nabo kwathimura kokorora utikuneka inyamuromo ngarine wankantu bagati go barigari imbikwe ndo menye thangaro ni freedom eku ni ubati kuthoro kethagia thine ukagira riri no avota avogutu no avotura ugirira avogutura uga gitio kire gikorwo kinyomba nundu gitio kiambiritie nyomba wana na wina gukunja no nginya ukegucaga wina gitio kiria taruto maundu ni for example tumaundu turi urona ugika nyomba gwaku wega umenye ana wakinya na gukunja ambona rie kwi mantu bati uthithia gwaku ugwa no bati gwita nyomba ku kithono igo gwita wi kithono mantu jo kuthia na ino bati uce kiome hari mena ndi kwina mantu kathithia je nyomba ku umba kuthithia lakini ukinya ome no bati kumenya oguntu na Anthony ciaku na gitio giaku kwi ugwe kwi karugono mbombira tugetwe bandhuke kwi karugono mbombira urinka igwinyaga ifani muno na nkaveka sana lakini kwi mtu mukuru tiumbo mwarugono ru no tumbuga inya kwina mwanya jwa mbuga ukuru kwina mwanya jwa munene muno jwa ukuru kwa winya ukimwira ukamwira iratia Anthony njega iko limit mantu jija unandika antu jakara ethrin kwenda kwira kaburia nawe mukuru wa miaka 80 ukario na ningo inde ai ngomwira nka kwa karanga othore kwe mantu cha mwejo pinga banini ole Lisbeth no ntore indi no teta indi atene indi no teta indi atene ninkwenda kwira muntu andhuke ya kauntu twingarini inde mo muntu nebesa ashuguli tia kwenda gutindo kithikiria nteto lakini tuteinga mato ale no ntore twingarini kauntu gaka no ankinya ni mwirire thai nogu ana twathi twashuka ngari batu kathi tushuke ngari ri ugasa kwithurwa nabo kurwana antu inde mwe ne twengibire na mauntu ni masinsirie ebe shuguli no munene kwa kumbaga Anthony na niwe ukwenda kwisiria ne kwa Anthony takangu kwa Anthony kethira ingari na antu batikinyuka rusi no kubagira Anthony ketha nteto irio kwaria tinteto ibati kuthuri kiaragwa kire mwingi lakini kwena vandu mutaranyita ambotiga Elizabeth kwena vandu utaranyita no ndo arire kabure tiankwire njwe azin kabure no kwenda kwira weto wenda ka weekend kaka thirari ndetiro ndiongira munyanyo kwa alafu no kwenda kwira details o untu bundu ra gwakarire na ingari ne buri
Tareu mantu jaku thabukia abo wa ugoboro wa thimo abo wa ugoboro wa thimo ni nyoma nyora gwakarakire taru abo wa ugoboro wa thimo mundu akivurira mundu thimo mukiaria na thimo kuthagereria thimo mundu no augiriria ti kwenda kwa mundu maundu mamwe ni mauka gatuno aundu no auka tareu tatika ngwire ni na nona maundu mengi muno ambuthikiririe wanokirutaga no nginya uroria no kienda kwaria kabora tareu wabota kuvurira mundu thimo nae bandu batena network mbega we avogura mwigwira ikurasa muno mwanyita riu wanota kwenda kugiriria no nginya ugiriria ugecaria nigetha munyitanire kindu kingi gitumaga rimo mundu wariganirwe akauma nja ya mivango wabota gukorwo wena stress taru nginya ni mundu ni mucemanagia na mundu uguo na mugakethania na agakwira goro ni turakethanirie ukamuraga wana ndu na muona kana ukamwira getha ru ringi ni tukethania agakona ndanakona ni maundu maria marakorwo maikuo mena andu thiko ino andu mena maundu mengi muno nundu wa kunyitaniria na mundu wa mathina kana tucoke ugakothereria wina kaundu gaka unyitete kaundu gaka riu ano ngiaria na uyu ndiramenya uyu kana yeva niona tako ni kundu ni nienga ru ni aria thimu ngamwiraga ikatiriri thondeka ng'ombe icio ituire kama nona maundu ma mithemba ino ti kwenda andu amwe no ni matetere ti kwenda kwao mwereithie kwi mantu jangi na jo chakoro kwini ni ukoro nontu no iwo mtu akuri ni ata una watheka jamu iji akathwani muno no theka gari lakini nandi ni opinion yaku lakini gakutheka u the point ni gakutheka u nandi kwi mantu jangi na jo with the right suge tujeta ai kukura right of passage riri okura wa utemuizi kairi nandi wa muthaka imantu jari ko bati go senche imantu jari ko kureta withu tamitine ya neighbors na njirene ukireja maembe jene tabia chebieje no bati gutigana nacio kana cio imantu jantu anokugo wandirika ende kapuri ambe na ndikyo gatuma mbuga ke point eje mbere eja twariria ya thimo kana kwaria ndauga mbere point ya tuburikane uyo kari giteo kira tomba kweja na nja ketheri jara ke family kwa udaichi no umare nyamwe akorwo kwa kuringira thimo na yakuringira na ije mbere gutite yo kwete bugwatanira umare mbugo uthuri na ndiri akuringira ngania ina ng'ombe uyo temero thara na ndio kaigwe nyamu ntwariri nya thimo ne amwe no korimbia utemero thara ko tije na ari temero angaye so kintu kia mbere okauma nja uthuraniri bwega mwekorwo kwe kweja giteo bwega inyogita njirene mantu jara maingire moni wethairwo relaxite no ntukiuma kia njaria nio gwatuma mbere nio ugafindirwa so ugo akiuma ari uri anja etwan were mwekorwo kugiteo kinya thimone no batikwire meti wengo okaria mantu mama matiomerereka kaburia wewe rusi kwe vandu nona tukivetiana tondu turaunga muno andu aya maragia na thimu maugiriretie Isabel amborerie kwina vandu niona natuona tukimatetagira wanokorwo niguo makorogwo mavana rimwana oni mabatie macenjie mundu ni abatie gacenjia keke mwenyewe nundu tareu ndikuona tareu okorwo no aragia ugiriretie uri ungi oca thimu ari ugiriretie mbere andu uga giatirire nenie ni aire mburici yake nenie na amwe ambia icio ndungivota okorwo no kuvota ndutuvota kugondu tocio maundu maku nduthondeke mae mathiri kavora utige gutinda ukituva stress riu ri okay no ntungari ino wanani mbugira indi mwane mbigusa tiwega kwanirira mauntu nikende mwane icokagira nkauga atiri muntu uyu ri gantigane nowe nuntu twankinya antu monthe methirwe mekaritani ukuigua takati niu ni mwega muno nkorone niu mbicere ya kuonaniriria nuntu niu ni mbice kwaria kabo wabata kwithirwa by the way wabata kwithirwa muntu ugati gucaga muntu wabata kwithirwa atigua gutu na ukomenya muntu utikuigua gutu wega nwankinyanirire nikyo nkuga atiri wana tukiuga ende mwane ndoni ndukuri ntienda kweba ti wega gutindo webete stress inu nuntu wabata kwambiria gwiciria kuma makutano nkinya nkoboka kiongo gyaku giciragio borwa muntu ende mwerekera muntu no mwiti twombirwe tuti tofauti na mathina ni tofauti riu thina bari engi ukirira ni kwithirwo kiaria nteto itiarika nteto cia kura thoni tasingi migusa ikianirirwa tumemeni tukoino kirao konkinyo kauria ui kukurira ndutige ngwire wana tondura gugu maragua ende mwana wankinya ciarirwe sararo andu ni maragia maundu ma mithemba na mithemba no wikare ngari iri ugu thiete na ngari uguo muthieceni na mutumia wa mundu ekanete ava uguo nginya vandu vake arire wokarira yani turarire ni story iru regwa kibesa na akira ucio ingi
riu ni ane ona ta kunguma ku wakwa muthuri wakwa iguru araukire aringa sukari aringa thuburia teke ni na ndirona ta warorie maundu mare mundu yararia nginya we mwenyewe ukegucaga no uregua kieva riu baba uri gankwire na ende mwe gankwire niguo risi arauga atiriri risi mundu ni aroragie bari ari nuona na mundu ukaroragia we ni ndari riku ukanja kanokera mwekuru oku utithora buri ntubo buthuku ukethura buna bune bonde mire kuru ntuka umara na bu wire muntu ungi ati waicuragia ai kana nyambere yantu bati wakire ukari una Elizabeth kabo karuta kiria ginkoroni ugagiturura gigetika au bantu botinda na murimu uriku nkoroni ende teka tukuga atiri nitwaganire ndoni muntu ende mwana mauntu mangi nitwiragwa no menye character ya muntu ri nuntu ta muntu mukonu kwiguo kiugau first of all muntu mukoro genda kwario borwa murume wake na kamangi imwe kurukia ni muntu kia watabule muntu murume uri ogenda kwira mipango yake ya kando buria mukaikia na buria mukai muritu nwinuka kwa muntu mukonu niki akiki nene muno nukwigwa muntu mangi ta maugu na no kethwa ni kuthoma tukathomithagirwa rendio ninu muntu gaca kwithirwa riu mwingi kana mikarire twina yo ntuku ino wa muntu kutebu atisi wa muntu ni kimenyi ukimbira o nembisi tia kumbira nembisi riu nwakinya tuceriria ba nteto ikaumirira lakini ona no andu are maragia muno ni atumia gutina thina kama atumia ni maragia muno ndeto amuthikiriria ni vinya ukigua ni vinya muno ukigua mundu murume akiaria ni mwaka ugaga ati mutumia wako ni araurire nakunte kwaga ndoni kwina mantu changi kwaga ndoni kwi mantu changi kuona mtu atina ndoni nje koi kuremote ya mukuru oku na ikuremote ya mukuru oku lakini no tugete kwaga ndoni ni untu bwa uma lakini kwi mantu changi antu bathagi nyambere ya antu kana mundu kadenya mbere yana kana no kurukika gita na no kuthithia mantu ja mweja wana na miario ta miega chonto tori na ndi muntu orikia gutano orikia kuuna weta wa muthaka kwi mantu jero batiutikana najo kwi gutonya nyomba ri tuge gutonya bedroom mami ikumwagira ndoni tuge kujukia ngucia we kana nyambuga kumurira ngu kana gwito kwanura ngucia we murikinde ikumwagira ndoni imantu je kwi mantu ra tukuija kurukini ukuru tuge muntu arikia gukura muthaka orike ukurukira right of passage wa muthaka imantu jeri kujara ubati utigana najo kiuria kia mbere okay utorire bwetu imantu jeri kubati gutigana najo ni jeri kubati kuendelea najo imantu jeri kukathithia antu baigu bakiuga no kwaga ndoni kindu kia mbere ubatie kwamba gutiga kuingira bedroom ya mamu aku kindu gia kaire ndubatie kumwanurira nguo kindu gia kathatu ndubatie kumuvurira nguo no nimendaga kuria atiriri nwe guvau narungamira kwina undu ndanagweta kuingira nyomba ya mamu aku wi mundu murume teguo mwana atigaga gwitwa mwana wa ngina akinyia miaka igana guteo koguo na agia nderua na agia mbue bando nwa mwana wangi lakini ambotige ngoja wanagura na wanagia ciana bebute nwa mwana wangi wa ngina koguo mwana wa ngina athie kwa ngina ni engire nyomba ya ngina ati kwina nyomba kwina methene kwina kitchen na kwina bedroom no ndakengira bedroom atuge nyomba nyante kwa na makosa jago to uga lakini nani ndenda kuga atiri kuringana na rutere rwetu rwa Miru uria batega gontu bubu mbere gwe into bira byatuma benda kwadrana mwana kintu kia mbere were muthaka utitikiritwo tonya rikone aria sababu ya mbere iria inyabikarego bikaiwo mwana onge kamweja gitenie ukaiyo irio bira biotigia ure ing'ani ora bio no tindanja mantu jando wauna ndi kwarigairua kiu kia mbere kebiere ugo butigeta kuthiurukana na mami oku kende inyago onania gwi gintu kina na heshima na waitana wokerwa atiri waumara wena muntu ntukichaba mami oku ka baba oku mwebere karunga marwegone akoroke indi thaiji urito kethira nya muthaka na mwari njirene kamuthaka karaumire goro ukethira barungia mwari njirene ne kuru ibo bebera ka kuru ikyo gutuma mbuga ikware na mianka ya nyomba kire turiza methe na bujite kire muchiari mami oku obati kuretwo intaka ingi kana uria wari abagu wa nyombere akureta apogeta kiba mami wenu
po akara bokaria rwaria methene bokathiria na iki atumi kuga u Mr. Njoa kuga mwana gukora ya ringana na aria babue bochiariri na kuria na mwikara kuria okokari no ntoja narua ogwa mbori okira wana oi muthaka okuye irio bya nyako nyomba kwa mantu jo jariga yerwa kwa mantu jo jariga ona bare maundu macenjeretie risa maundu bare macenjeretie thiko ino maundu ni macenji muno maundu ni macenji muno thiko ino turi na maracenjia nundu wa riri thiko ino na tikwenda gwetu na tikwenda gwa atumia anake na ciana ni irarerwa ni atumia maya theri mai single mam nona athuri rengi ni makuire kana ni matigirwo ni athuri yao koguo mutumia uyu akurakireraga anake yake nyomba anake nio mamwakirite kanyomba gaka enda gutethua etaga mwanake akamura tafadhali uka ndiregua wega mwana wakwa thondekera vandu variko thondekera vandu ava riu maundu marauka magicenjagia na no tikwenda gwetu ni maundu kuringana ule mabana mutegeri wa Weru TV ukacenjia mutambo tugacokera nyumene twitegaira Nthoni Njega bado na twitegaira anthuke mbithi ni ari kuongwa itiganite na Nthoni ira cia tene kana gitio kira togwa ikwa antu bangi ukacenjia mutambo tugacokera nyume kagita kaga kai tugucokera mutegeri mwende tukiendelea na mubango jotu jo tucokanirie kanywa ntukuyanaro twitegaira giteo kana kwithoro wina Nthoni Njega na twaciuria kwi mantu jakurukagwa ni ukuru kwi mantu ukuraga ugakinya kiwango fulani giokuru tukauga mantu jo ukurukite no tibati kwithoro kithigia mantu jara jagweta tuge mantu jara jagweta na irwa mbuga nana kwi mantu jara wakura utibati kwithoro kithigia mantu jau na ntumenya kiri uturire bwetu mantu jo wijariku no mborire kenda mantu jara tuge kwi mantu jamwe kwege fujo kana ku command kumwe wona mtu umukuru ukuri akili atibati kuthura kithigia mantu jajau kwige ntu kingi tuga kurekebisha mtu akuthithia kantu kanini gakathuku tiga kulipuka jamwana nunture mtu umukuru juke mantu na utaratibu lakini tukosia na aro kweli tuthagio antu meturire yetu tukuthithia mantu jau kira turuthe mauntu Elizabeth nebunkuga atiri tutiganene na ndino twinde tukethora turutha mauntu bumwe twinde ndino etithirwa ina sama etithirwa ina murio wankinya we uruthe ogu na ni nduthe ogu na nikenda tutiganene ikiwita Elizabeth na nimbita Elizabeth lakini Lucy kitu mkwena ntera kitu mkwena gintu ja constitution ya kugora mantu jabati gwita constitution ketha ituthingata constitution tunde obetukitwe ni mbunge ketha tuthingata constitution tunde kutithora ko ina ncera riure unune watho na kuna andike muturire kwina mantu jara tubati kuthingata na kwina mantu jara otebati kuthingata na kwina mantu jara jagatuma wage gitio ja muntu munene ke community ati kuga atiri ati kuga nontu ni ombiragira we ombiragira murume waku irio muturiritie maru na niyo wakwa ngenda nkamwigirira bonke na mwera kana ukagera ukethora nwene kangerere mbeca kira kwa nena mbati ya kurumwe irio nwa imwe werwa thi kitchen ya ke burire irio tikuga ati nuntu we buri oruthaga na buri wethire antu mekarire ndi mabanga ati une bubwega kuni kukitio yako ba murumu waku bathe kwa rome menda gwikirwe irio na kwibangi bendo cikira na kwibangi menda gucikira ati kuga nuntu na kwenda kwiburira ati we ati ndi mubete gitio na in fact thina bare ukagana nikio tumawona gukigia na ngucanio ni riria ukwenda niyo mbikarategwe gatuge for example ni mona gantu ri mathisi ya Thoni ukona irio ibangitwe kuma nkinya bare muntu agekira giki ekire nguku ekire mburi ekire nguruwe ekire inu cienge inde mwatana ni nariga kwa nkarigwa ingwa muntu ri nwa nkinya riri inu cionde arafu inde ugikira uguo kiuga ati okethwa ni ntiona kure inu cionde ntibotari nimbigua nae ni kini muntu ri ungi ukuthia gekirira kithani giake libigete nyabigitikaga lakini Nthoni Njega mwana mbikirite njiburite iriri ikumbiganira thina umagira riri thika ni mwirei thina umagira riri bare nigetha mundu akore no akoma no akura no anyita tariu mwana ai munini waciara mwana aukaga agikuraga agicenjagia nona okoro tariu mune araitiriragia mamira agauka kamenya gukorwo ina imamira uguo ti wega agauka kamberia kona nake ni aregwa Nthoni ni aregiria mamira agauka agikuraga akiuma stage agikinya
wambiria kumwikira kanyasa akegucaga Anthony akona hapana ka mundu nwiikagira muvuto akathie uguo nginya arikie form 4 nginya arikie college teguo akinya na vau kwi vandu akinyaga riu akona ru mbatie gukorwo ni na mucie mbatie gukorwo ni mundu murume okorwo ni mundu murume okorwo ni mwiritu akona kwina maundu mbatie gutiga lakini ni mendaga kuga atiriri wona mundu ai munene ana wona mundu mugima uguo tukoragwo twi andu agima kwina amwe makuraga lakini magakorwo ni atigari una bare andari ugakothagiriria mundu aina gacira yani ena tumarakara turia aina tuo yani kiwana gitagwa kiwana aina tumarakara na kundari wana mutumia wake no oke akina muigira irio vau ukinona mundu uria no arakara wari mwetu nundu no etikirwo ni tumai kuru nona no kinona no aria kiundu gitekega kinariria mutumia wake kiundu gitekega lakini no anginya werewe mundu waku uria mwinake kana twere wandu aria twinao mena urimu na kiwana kiria taruo korwo ni muthuri waku we mutumia na we mugure na no urona muthuri waku na kiwana kiria no anginya mwerewe ukamwinyivagiria okorwo no urona wana wa muretere irio tena miririti oguo tieganira ina mirire eganire na mathama uma kina vituka alafu au ochoka na rikwariria o ariria rutere akirwa arume kinya mwekuru nyomba kutrima na mwekuru akuretere thoroni irio methene no athirwa oriritu igiciko muri giciko giko akuri ko tiomba kuthaga nao nkoretere irio na giciko tiomba gukira au njukie ciko Kuga ngatikio thinere katikio wakutia ngatikio ria kuria kane nkombo yaku ukaigwa kiuria kiria okuria kane nkombo yaku tigiteo kweja kankwira akwira awima kabure no ntuka wati umwira ando rwigiciko ukirothaga kana nkunekere nawe ukona mutumia uguo Jeremy auga ukona mutumia nginya agikuima gitio irio ri ucio kara kumena pio nondu ubati gukorwo ukimenya anguthikiririe anatiga gukuraga ukuna point ni andororie gitu yandu agima wona mutumia uraretera muthuri wake irio wega ari avae ni aramenya kwina wira kwina kibarua mbere yake koguo kibarua kirgo ni aramenya bena wira te muruti urenda niguo eni ugude bwa rome mekathagiragia lakini ni ona kwira atiri gitio ri gitiguragwa kugecereria gitio na ni twiritwe kaingi muntu murume nwe withondekagira muntu mukwake muntu ukithiere ukugambia mwiritu unuri umugambagia nuntu gutungi mbere na thuba gutungi kwa mugurire ai njo ai queen ruri auka atuika saitani ku nyombenu yaku kiwe ununtu rwa kwithirwa wewe tu nwa wewe rutagira nkoma na ukungi uguti muntu tiugangi nwangania muka mwega muno lakini ungiuria murume wake ku nkoroni augenu ni nkoma ya muntu mukambikaranagia niyo wewe no thondekete nkomenu nukwigua kwa gutete to cia kuga atiri ati kibarua giki kimbere giuka gia kuthoma taarifa inu cingi cia tha inu cingi awi ngwitikanira na Lucy na ndetikanira Lucy auga atiriri kuna vandu ro point pau nanda kwenda gevituke onde kwigwa kuri onkwenda auga ni maundu ma ngai ya kuri onkuga mbere oriria mantu jangai na vau mutikariganirwo vau auga gitio agichwagwa kisiko kiu njuwe oria ngakuretera irio omborie na ndu nuretere tiro bitira giciko nde na njara kana ukuigwa ro amburia na ndeke no mbithurora nga ucokeria ni uthuku nguruki lakini na ngori ndi mburia atiri kawore rwigiciko ukambure ngino kathambi irio bitina giciko kawore giciko kana ngakwira oyo ndi kuri rwanku nenkeri ari na uririe boego bandu oria boega bandu lakini kwa uomba kuria na ta umburie giciko kawore bikothaga na ndiko uomba kuria nkuga na ndike kukaringa noro kambure kwa uomba mburia kinyante kwenda gucokeria buwe ngagucokeria bona komerere ndene tumtote tukoma wana ndibati ukurio boro wa giciko ambuthikiririe uboro wegie irio ndibati mundu murume ndabati gukorwo akiuria mutumia uboro wa giciko mutumia abati gukorwo akimenya irio cibati guka cie food na niguo ngwendaga kwira Lucy ni atige kuga ati anga uboro wa kuthoma news cia thaa tuge news cia thaa 5 na ku news thaa cingi tuthomagira nku thaa 5 gwikuruka uguo nginya mathaa kenda teguo news icio tuthomaga thaa riu ni atiga kwatia ati kuga ati anga ni uboro wa ngai hapana muthikiririe mundu murume akarega kuria avae ukathomera ko kankwire wezi soma mama ni mantu mauni makigwatio nunturi ugaca kwithirwo urai muthomi news ukathoma ukethwa urai ni we muvau ukethwa urai no tindoro magwe irio vinya wa mundu murume umaga nda vinya wa mundu murume umaga evu na kuringana ni nyamiru ke mbere wera wa murume no thani njiri akarithu ante goroboega o thina kwa we mwe kuruke thani mbere wona ora mo memenyera
ya ijere omenya ne gwire mau ni mauntu marume makwenda au tukaririria enu ni nteto ingi eu nende tuengi tukaria tutegere tukimbithi turuga tukimbithi narua antu abo uciariria maoni jaku kuringana maoni jaku outspoken kwithirwo we outspoken kwithirwo ukiuga oro kuthugania ukiuga oro kona ni umantu ja utegutumiria lakini ni ari kukinyaga kukethirwo na ndi ugwa nutigire guciariria wambiria kwaga nthoni ketha ni aciari baku mbuga ukeja kwithirwo mwana u nage ukaigua antu bakiuga mwana u agite nthoni muno gatire kinyengi nari kiura kuga na thunguthire kwana mantu jau akethirwo imaoni jawa kwejanaga lakini atajaijana na njirere bati nyari kugukinya ukethira mwana inthoni yakwaga tikaguciariria wengwa tikakwejana maoni jawe mwana no athithio no nto kiambere yomba kwithirwo inya aciari bawe bobongo batemujukaia ja muntu bomba kuthikira mwana akethirwo akuririte mbuga ke aciari boba ije no mwana kwa winyo kauga na ngerekano mbuga mwana agukura akinya ntu enda kurima inya kamunda kawe kugitirwo omba kwitharia akerwo ija miundo turakwaria hindi wona kuigwa no aichwira ukaramu kana kanto kanini kawe kabiere kwi mwana ore mawa ikuona tabia ngina nethe akarona ure bachoka na iria kathija riu akerwo nyakwe kwe ko karira jana baku angambia ngaike kunditangiu na ndi mwana ore akerwo na ndi aineretete yani untuburi abokwete kuma kire tabia ere onare ngocokeria Anthony ona tithina ni mbira kwa yongo ikwaga Anthony ni ati omba kuga gwatuika ikwaga Anthony ni ati omba kuthithia gwatuika ikwaga ris kwina maundu wana tukiendaga okay ke kwaga Anthony ule omba kuthithia kwaga Anthony kiambere kwe ura omba kwija na aru we muntu kamoria jana ndi mbiga uga ntukire ku antoga muntu ke kukibanga kiugwe ko yani ejoka wira kwaga Anthony no ntuingi na gwitia ende amoria mbiga guthai bakiuga mathe kamatha kiko kibanga kwa kwimarie tombo tumira na tikirumi ya kara to kwaga Anthony kuringana na oronga mearea omuri kiko kibanga kiugwe kabire mbere inya muntu mume agatumwa utiringe atumwa tinda kuga nteta uga we ntuma ngai kurite ngai kukari wamba kuona muntu igarukira akiriki kwa kwina njira nyingi cia kwaga Anthony ira tomba kogweta na ingi ikaringana na rutero rura buri chaira tukuga imo to okatonya mariko na nari okwira ogeta na ago no na ori numira na no tonyere mbendi rumwe mami oku no na we bau ni bau tutete kaneria no nturi ugaca kwithirwa ni uri ni nderaga imwana inyari na ni nderaga nini nkari no ntu aitumi nkurani ithe ati bona na tirwe na ciana ino ni irerete ugu twikaraga nyumba kugumbikaraga na imwana ino inya ni ciakwa kuirera mathina monthe te mathina ngai na rathima muntu ni tutio kuga ari onthe mauntu no kwibinyiriria no ngai akurutha wega uga ni murathime nkurera ciana ciakwa wega na twikara nacio bau na ni niungina na ni niungina na ni muciari uria mena cio niwe muciari uria mena riu ri makarega kuthungira bedroom yakwa ate ugacanenda kwa kwina bara kwina kuria gwitikirie indi kimikarire tu ya miru na ya shuka kimwana kia gimara natie kuthungira rikwa na tiwe gatinda yakimenya cumbi igagwa wana rirenge mucokerie ba ambotige ngucokerie bau akwira kangwire maundu niko nienda kunyitirira bau ru ningenyitithania bandu bau kuringana na maundu maria maeku thiko ino na kuringana na uria kubana kwina maundu wana tukiendaga tutangivota gucenjia wana koroni tugucenjia ni tucenjia bare ba kuvotekeka bare bata kuvotekeka tweke atia tutigane nabo nundu tariu kwina andu maturaga manyitiririte kiutene kiunduire na nginya umuthi ukathie kuma rumagiriria ndui unduire ucio na kwina engi nao makoragwo mai tauni mamenyere tariu guregwa rucia kiuga no mutumio ya turite arete ciana ciake na thina no maici uguo ciana ino anaitisi oboro wa gicagi unduire kana ndui ndise kana uranyita riu ana tukigeragia kuthondeka kungi na kwingi kogu acio mena gita manduni gia tauni aria nao mena gita manduni kiao gia tene gia gicagi kogu vena maundu tubatie kuroria na njere mwe ya mwanya muno
na tutigakanyiririe mwena ati mwana ndabatie ati nundu wi mundu murume ndubatie gutonya kwa muciari waku muciari ni muciari na gutenda ni muciari na ugu mwikaraga style yo mwikaraga kwenyu iyo niyo mwikaraga na ni mureretwo na niyo mureretwo nayo we nawe okorwo wi muciari warererwo gicagi na utene wa kwenyu umenye riu ucio ni utene ure wae ko ruga tauni tubati gwetikiria mantu ya sensitive na tubati gukarania tigana na mantu jamwe kuthia na bora na bora mutindo wikari ure kuvana kakagankwere Lisbeth niyo gwakwa ri nkera imwana ciakwa itikathungire riko nturaga ni uragaga muno nkimarugira muntu akwithirwa kuria nderetwe niyo imwana cietu ntona ikithungira indo ntona ikithungira riko ikukwa neiba na kurire athire na no imwana ciekaraga kuri gwikaraga ati nibo kwana mwana na gucoka akathia agachanganyikirwo gutina thini agwikaria mwana nthi ukamwira wo nibu kugendagana wo nibu twekaraga tene na muntu ekara ogu arigagiragia ona wo nkiboteka ikara ogu ende kwari akuboteka maisha maku ni maku ni wothiete gutura makwa ni naturire riu bara kakatatatia mburie kiuria kingi nuntu ri Elizabeth bara ugire ati muntu kwaria meciria make ati gutumiria ri ni kwaga nthoni na ndimo muntu nakiraga tatuge riu ugu na ni tukwaria nuntu riu ri ni ndia siasa tebu kuri muntu ukwigua kirunga maguntu ugu akauga giuntu tane nkuririka tatucokie meciria pau ugu kwindi munene wa bururi ari kuria mbunge ugu na narungamire na aria na kuri antu mangi wanaka maruthire untu anthoni muno ni maruthire untu anthoni muno ngwiciria twinde ni tukuririkana untu nu maruthire muntu na ukirire aruta maoni make na aruma naria nae muno iguru ya mutongoria wa bururi kiuria giakwa ni ri muntu uyu kwi mabiti aruthire na thitire mabitia mariku wetani na Anthony kwi mantu jaraja akieku no kathingatira haki ciaku cionthe wija kwithira inya ukuraga antu nontu wina haki ekuja wikira rujiro rwaku ndina haki ekuja na ratirati mbikira rujiro rwakwa na ndina haki egutiga rujiro rwaja ngita ome ukethwa gutikuruka thukia ukethra kwina mtu ukeja kunde rujiro ona ithera mtu atibati ukunda mtu kaigwa nyonta kana akoro igintu i dust rugo nkurukurukite auga waitia nkunde rujiro na ingo ikirita rujiro ratirati nkoraga mtu lakini ratirati gwikira rujiro rwakwa ni haki ekwa baune agutiga rujiro rwakwa na glass ni haki ekwa ko tutio thingatira haki cietu cionthe twicigatagi haki na tukiaga Anthony muwethera mutongeria wa bururi na ugire untu butagukenia ko kugo untu bubuthuku wathithia mantu cia mathuku jeriri bukuthithia untu bubwega ndubatia nawe wari kiundu giki gitai kiega kone takuga atiriri nundu gwete kana nundu gwetu tutire sagaranji wa ukaturia une kwenu na kweneruga koguo no wakethro tiri sagaranji tia kwenda tio turi sagaranji turi kuria nuntu ri untu mwe tonu nikio nkwirire ni tutige muntu narengage nguo yake kuringana na nkora yake buri ekari tekuga tu we nuntu Lisbeth kaguo kawikirite ni kega muno anani mwenda mbikagire kaguo ta kau na gutebu ni nkibota nuntu kauga aku ni gakubi ino yakwa nenda gutebu tunkiumba twinde tukaiganagira mauntu na nwankinya twitikaniriria ati weo kira nikio usamu Swahili augire kipenda choroni ni dawa ati kuga weo nuntu narungamanyu na nearia nauga ni utankenia no boronu na ni mona wewe muntu muthuku muno we muntu boronu utagukenya kana utakenya antu mara mwinamo ukarunga moka ukauga ni unkurutha nae inde mone tubatie twitikanagiriria na muntu agacutaga mauntu na miena yonthe nuntu ugu kwigwo kiuga haki cionthe ukarutha haki ugafuatiria haki ciaku cionthe ukauraga antu the same way ni tunenkanire space twanginya turuthe mauntu nikio tukuga lakini kwi mantu jara tuthingatagira ketha no yonto bu bwege kuthithia kwithiro ina ntu ketha no kumenya onto bu bukaringithia muntu ngi urutero rwaku kwaria mono thano kumenya no tujera ntu matokio ya mono tiga kwaragia mono mbere ya wanatiga ogwo no anginya tuone kuringana na uria kuvana tareu tene te andu engi by the way ndikuga tene kuna andu engi matumagira ndika chief tigo riu akuthagiriria mundu aramira na njara riu baria turi thariri no mire ngari na njara ndungi mira na njara kira ndingienda kugwatana atiri kira gituma ona twinde tukario ju tukario ukona thiara thiko
gwika kiriguru kingi gikui kinya mathuganio jetu na inya tempa cietu muthuro kwa uri muntu mume jo weta Abraham Lincoln muntu mwa muthingatire ure wa mbere wa mumiruti antu cia dikera wigwe ndamwira ntubariuga ure othuki na ure okari no ntunari umume akirira mwira tiga na akuru igamba enyuma mweri jo athirekeria ikaumira theka na acio tere cia kinyira mweri na tarirwa arumo atongerie babome kira kio tumaona inya twiru stempa muntu ari jakauga na tio kuona abakari kimoka kiu kento murume kiu okaigwa wetere weta for an extend monka voetanianga kotin poateja ne magita na inya twara magwita kotin kwi mantu jaro kaigwa jatu Kenya ko kwi atuge antu ibatiga mantu jatu Kenya antu kitha no kumenya mantu undu wendaga wimira na inya no ukorwa no gutwira matanthi mbere ya antu mantu jajau ungiauga atirire ugwekire irio bigeta bigitika kiathone utire thani utikire mwankaro kumba mantu jo gutinda tura maisha ma tungiauga atirire tungiauga mundu ni atige roria atukarethege mantu jajina mundu ni atige gwikara uria mundu ni atige gwikara uria amenyere taroria tuge yogu na njira mbega tucenjie tia wewe tuendete kuria kamukimo nani mendete kuria rusi atitikanirie nani atukathiriria tukwena mtegerio weru TV au ndo matetikaniria newe kwega kwithurukana niti na bati mwanka twakinya mubango juu ajumbite gukinya tugocokere nkatho cia mwanya Bita Lisbeth Nsabira wa Riungu mwanka ntuku wingi withurina kagita gakega